Ikaze mwebwe mwese abadukurikiye ahangaha kuri Rwema TV. Batanzi wenda baje uyu munsi bwa mbere, amazina ni Apotre Rwema Ndamiye Kibibi. Hano muri studio za Rwema TV twabageneye ikiganiro ciza, kandi ndi kumwe na mugenzi wanje nawe ugira ngo abibwire mbere yuko tubabwira insanganyamatsiko y'uyu munsi wa none. Ngaho nawe ibwire abantu badukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Pastor Patrick Kizehe. Natwe turanezerewe kugira ngo hano tuze kuganira kuri topic dufite, twibwira neza tudashidikanya kuko iza kubingira akamaro kuri buri muntu wese uzabona kino kiganiro. Murakoze cyane. Ikiganiro dufite uyu munsi, mbere yuko tucinjiramo reka mbabwire wenda uyu mugabo mwabonye Pastor Patrick ni na murumuna wanje ni unkurikira, reka nanone nkora iyo connection. Turagira ngo tuganire ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inyungu zo kwicisha bugufi. Ni ikintu abantu benshi bazi, twembi dukunze kwigishaho, kandi dukunze kugerageza no kubipratika mu buzima bwacu. Twifuje kuko abantu benshi babidusabye kuko twazabiganiriza tukabishira mu kiganiro nk'iki ngiki, tukagishira kuri Rwema TV n'abandi bose bakabasha kugikurikira. Reka Patrick nawe atangire atubwire uko atekereza ku kintu cyo kwicisha bugufi. Jewe nibwira kuko kwicisha bugufi bidufitiye akamaro cyane kuruta ndetse n'abandi bantu bose bashobora kuba kurusha wa wundi urimo ugira ngo uri muri icisha bugufi. Hariho ijambo rimwe burya abantu bagiye baturuka, hariho ijambo ryo kuvuga tukishiramo kuko tudashobora gusaba imbabazi. Jewe mwene kanaka, jewe umeze gutya, jewe noneho twarangiza tukirengagiza kuko turimo tugabanya imigisha yacu. Bahaye urugero just rworoshe. Sinibwira kuko ufite abakozi ukoresha hariya n'abandi bantu bose abantu bakorana hano, sinibwira kuko ushobora guha promotion umuntu wishira hejuru. Ureba wa muntu kumvira ugira gutakaba ari uwa promotion bibaye mu bintu by'akazi. Bivuga kuko kwicisha bugufi kwanje bifitiye akamaro kuruta ahubwo wa muntu mpanicisha bugufi kuri wa wundi. Urakoze cyane. Abadukurikiye reka mbabwire kandi iri jambo ni ijambo rikomeye cyane kuko ubasha kurihishurirwa akabasha kurimenya abagize ikintu kinini cyane cy'agaciro mu buzima bwiwe. Kwicisha bugufi ahubwo niho uhabwa icubahiro niba ari cyo wifuza. Reka njewe mbasomera akantu gatoya mu ijambo ry'Imana hano mu Migani 22 umurongo waho wa 4. Hari amapwe abiri nshaka kubabwiraho. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icubahiro n'ubugingo. Ndetse mpasanze ibintu bitatu: ubukire, icubahiro, ubugingo. Ubyifuza agire kwicisha bugufi. Urakoze cyane. Nkuhaya urundi rugero uburyo Imana izitugirira neza iyo twicishije bugufi. Urebye hano ukoze hano imyaka igera 13 mu buryo bw'akazi. Abantu benshi bagiye bagira promotion mu kazi nukubera kuko babicishije bugufi. Cyane muri West Africa, ndimo ndavuga ku cyane ku bantu batuye muri West, muri Canada no muri bihugu z'abazungu. Abantu benshi bazamura hejuru, habe niyo buryo bagiye kuja kwirukana umuntu. Iyo birebye neza cyane usanga pride wenda wagize amakosa, aho kugira ngo uramuke uvuge ati mumbabarire, ugakomeza ugahagarara kuri ya mafuti yawe agatuma baza kuza kukwirukana n'ibindi bintu biza kubwira. So ni ikintu kinini cyane abantu bagomba kugira. Je mbona kuko umuntu kutanicisha bugufi ni isoko y'ubujiji. Ubaye uri umuntu ufite ubwenge, utugomba kumenya kuko Imana yaduhaye ubwenge bwo gutekereza no gukora. Tukamenya ikidufitiye akamaro, twarangiza tukicisha bugufi. Urebye na Bibiliya, Namani iyo ataza kwicisha bugufi k'umuntu wari umugaba w'ingabo akomeye mu gihugu ciwe ca Siriya, kugira ngo bamubwire ngo naje kwibira inshuro 7, iyo ataza kuza kwibira aba yarafanye ibibere. Ariko kubera kwicisha bugufi yaruha kumva umuntu w'umujakazi uri mu nzu, umwana bazanye, byatumye akira ibibembe
amera neza. So bivuga ko gukira kose ko mu mutima ndetse nuko ku mubiri biri hafi yo biri munsi yo kwicisha bugufi. Njyewe nasanze n'amahoro ubwayo, kugira amahoro mu mutima, umuntu ubasha kwicisha bugufi abasha kugira amahoro mu buryo bwose bushoboka. Reka mbahereze urugero. Umuntu uticisha bugufi ntabwo abasha gusaba imbabazi umuntu yagiriye nabi, yumva kuko ahubwo agomba kurwana nawe. Ariko umuntu wicishije bugufi asaba imbabazi, amahoro akaba hagati yiwe, wenda n'uwo bashakanye, wenda n'uwo baturanye, wenda n'uwo bakorana. Ariko urumva umuntu wishira hejuru, ubwo urumva agenda akosana n'abantu aho aciye hose. None se inyungu zo kuba wicisha bugufi kurumva zitaruta icubahiro umuntu abona yigagaritse gusa kumva kuko atosaba n'imbabazi? Rega apotre, ibintu by'intuza byo kwicisha bugufi n'ibiki, iyo wishira hejuru ntuzuniga, tushobora kwiga kubera kuko baza batangira kuvuga. Hari akantu kajambo bazakoresha iwacu bazavuga ni najua, buri kantu kose waja kubera kwa kwishira hejuru kukakuja imbere ntubashe kwiga, kuko burya tuza twiga kubera kuko wategereye ugategera n'umwana yabarimo avuga ukavuga reka mutegere mfite ico nza kuza kumwigaho. Ariko iyo wishize ukumva kuko buri kintu cyose ukizi, ubwo urumva ni ya soko y'ubujiji, ufite ubujiji muri wowe. Kandi k'abakristo Bibiliya ico dusaba ngo tugomba kuba abanyabwenge, tugomba kwera imbuto. Ikanisa tuza tujamwo cyangwa amatorero tuza tujamwo, itorero rya mbere tugira ni hano hanze, ntabwo ari kwa kundi tuba twicaye turi mu ikanisa. Ni za mbuto twera zo kwicisha bugufi, ukaba washobora erega ni na self control mu rurimi rw'icongereza, kubasha kwigenzura. Ugashobora kuba n'umuntu ashobora kukubwira ikintu ukakireba wamara ukacumva, wamara kucumva ugasaba imbabazi, nubwo uhaye wumva ko ukiri mukuru. Kuko Imana iturema, ntabwo Imana yaturemye iyo ni kamere, ni kamere yacu kwishira hejuru, ni kamere buri muntu wese azavukana. Ariko kubera gukizwa no gusobanukirwa, biza bituma twicisha bugufi kugira ngo twige. Nibaza kuko dukoresheje ingero kuko nizo zituma mubasha namwe kumva. N'abantu umuntu wavuga ngo uhereze undi muntu akazi, umuhereze na promotion, ngira ngo ntawahereza umuntu akazi abona kuko azayishira hejuru, ahubwo ahereza umuntu akazi umuntu atekereza kuko yicisha bugufi. Ikindi kandi nta muntu ubasha kwiga iyo azayishira hejuru. Iyo umuntu yishira hejuru azagira ngo byose arabizi, agahora yaragiye aho ngaho. So kwicisha bugufi rero bidufasha kwiga ibindi bintu bishasha, kuko niho hahandi baza bavuga ngo aba bantu bo muri ibi bihugu dutuyemo yareba n'urushishi ruharugenda ku muhanda agashaka kurukurikirana, ubwo aba yicishije bugufi, akicisha bugufi akareba. Ariko yamyatambuka ngo akangaka n'akantu gusa karaho, uko nyine ntiyozomenya n'ivyako. Hari abantu bazagenda bakishira hejuru ngo kuko wawishiraga hejuru ntazabona hasi, kandi uri hasi ni uzureba byose biri hasi ndetse n'ibiri hejuru. Na kamaro kanini cyane kwicisha bugufi. Hari abantu baza baturuka bavuga ariko kubera iki ibi bintu muzamuguma kubivuga cyane, kubera iki ibi bintu muzamuguma kubivuga cyane, kubera ko umuntu atagomba kwihagararaho. Nkumva abo baba bavuga ibyo ngibyo baba bahaye bibuza umugisha uri mu mbaraga zo kwicisha bugufi. Na Yesu Kristo ariwe twigiraho ubuzima bwacu bwose, icyatumye aducungura, icyatumye duhabwa agakiza, nuko yicishije bugufi. Paulo yarabivuze mu gitabo c'Abafilipi, aravuga 2:5 guhera aho ngaho, aravuga ngo muzagire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, nubwo yabanje kugira kamero k'Imana. Yesu yari nk'Imana, tiyatekereje yuko agomba kugundira ubwo bumana bwiwe, ahubwo yisiga ubusa, ajana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka
tiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Ibi bintu Yesu yakoze nibyo byatumye abasha kutugura. Iyo avuga ngo ndi Imana, ndi mu ijuru, ndaguma iyo ngiyo sinzaza hano ku isi, n'agakiza ntituba twarakabonye. Iyo dukomeje mu magambo ari munsi y'aho ngaho, ngo uko kwicisha bugufi ngo kwatumye Imana imuzamura imushira hejuru kugira ngo amahanga yose azajya amuvuga. Iyo uticishije bugufi, no kuzamuka kwawe ntigushobora kuhaba, n'icubahiro cawe ntigishobora kubaho. Nta muntu uzakubahira kuko uzawishira hejuru, ahubwo abantu bazakubahira kuko uzawicisha bugufi. Hari ikindi nawe ufite ku urakoze cyane. Hariho ijambo rimwe abadukurikira twese je naje kuza gusanga rigomba kuva muri vocabulaire y'amagambo tuza tuvuga. Kijambo ryo kuvuga ngo jewe ntibanzi ngo murambona. Ubirebye neza umuntu nakantu gatoya cyane. Wibaze ko umuntu agira gutyo wanyerera mu idushe, ako kanya n'umuntu n'umudamu n'umwana bakaguhunga kubera ko wavuye mu no mwuka. Urico kubera Yesu kurimo. Umunsi umwuka watuvuyemo yavyarangiye. Bivuga ko dukeneye kwiga turi abakristo, twarangiza tukicisha bugufi kugira ngo twumve, tugakuraho amagambo nsetsa abantu nti iriya abantu aho baturutse abantu bakazaburana inkoko haro hagapfa umuntu cangwa inkejana zikanyago. Ariko uko nako nta rindi jambo tububurana ngo bafashe yankoko bagahiterura bakayiguha, ntabwo si ubuhoburanira. Ubuhoburana uvuga ngo je mwene kanaka ntabwo ushobora kwemera kuko ndi butsinda. Ariko uko si ukuri reka twige kandi dukore nk'abakirisitu, dukomeze tuzamuke tuve kuri point imwe tuje ku yindi, dusobanukirwe kuko tugomba kwicisha bugufi kuri buri kintu cyose. Kuko uticishije bugufi nka kujya wavuze nta kintu ushobora kugeraho. Ho bari muri buno buzima turimo cangwa no mu ijuru ntabwo ushobora kujayo. Na shetani kintu camukuye mu ijuru mubirebye neza nukwishira hejuru, nico kintu cyonyine camukuye iriya. Niba hari ikintu ukeneye muri buno buzima turimo, kuko urimo ukorera ibyino subu nyine, turakora ibyo dukora byose, ariko destination yacu ni mu ijuru. Nta muntu wibona uzoja mu ijuru. Ubibiri iraduhamiriza. Niba uri umukristo uri hari utaranabwiriza, ubaye utari n'umukristo, ni principle nziza yo kugira ngo ibyawe byose uhaye ukora ubigereho. Nta yindi nzira y'ubukire yo gukundwa n'abantu. Hari ibindi jambo tuza dutekereza ntatwaye umwanya munini, tugakomeza tukarivugaho. Ukagira ngo numbwira ngo mbabarira cangwa nicisha bugufi kuri wowe ngo biramanura icubahiro canje. Na Bibiliya izivuga ngo abicisha bugufi nzobazamura, abizamura nzobamanura. So urumva ni principle y'ahantu hose. Arakoze cyane. Ndibaza wowe udukurikiye ushobora kuba uyu mwanya urimo wibaza ukavuga utese niki nakora mu buryo buri pratique mu kwicisha bugufi nukuye. Reka tube nk'abababwira bukeya mu ngero gusa ntoya washobora gutekerezaho. Wenda twavuze kwicisha bugufi kavuga ati ndanicisha bugufi ngenda gutya. Icyambere mu kwicisha bugufi nukubasha kumva ugatega amatwi, tuwigire umuntu uzi byose, ahubwo ukaba umuntu utega amatwi abandi, ukamenya kuko bashobora kugira n'ikindi gitekerezo kinyuranye n'icawe kandi gishobora kuba ciza. Abataramenya Imana batazabumva nuko bagira ngo ibyo yamenye ni ibyo ngibyo ntashaka kwiga ibindi. Ibyo twobivugaho umunsi ukirugaca, bifite amapointi yabyo menshi cyane. Gutega amatwi ukumva. Ikindi cya kabiri nukubasha gusaba imbabazi. Kuba wabasha gusaba imbabazi umuntu wagiriye nabi, uko nako kurimo imbaraga zo kwicisha bugufi. Ndetse n'uwababajwe n'ico wakoze nubwo wowe ubwawe waba wumva ico kintu wenda uticira urubanza cyane, ariko gusa wamenye kuko hari umuntu wagiriye nabi cyangwa wakoze ikintu kikamugwa nabi,
gira imbaraga zo kugira gute, zo kugenda ukicisha bugufi, ukigira ku bantu bose, buri muntu wese ukumva kuko hari ico wabasha kumwigiraho. Ikindi kandi nimba ufite abantu bakuyobora, haba mu buzima busanzwe bwa buri munsi, haba ndetse no mu rugo, haba mu rusengero, haba mu ishuri, haba mu gihugu, umenye ngo hari ubuyobozi, kandi ubuyobozi buhari ngomba kwicisha bugufi kuri bwo, kubaha amategeko ahari, kubaha ubuzima bwaho buhari. Uko kwicisha bugufi kuza kukuzamura, kuza kugukomeza mu buryo buri pratique. Rero uko nako n'ukwicisha bugufi, kuvuga ngo abandi bantu, umuntu wese ubona muhura nawe mubana, tukagira utekereza kuko umuruta, ahubwo uze wumva kuko buri muntu wese ufite ikintu runaka wabasha kumwigaho mu buryo buri pratique. Numva kuko ico kintu wagikoze uba ufite ikintu wiyunguye mu buryo bufatika. Hari ico nawe utekereza abantu bakora nk'urugero rwo kwicisha bugufi? Urugero ndibwira kuko ingero nyinshi wazivuze uburyo abantu bashobora kwicisha bugufi kandi barangiza bakagera ku kindi kintu kinini cyane. Ico nakongeraho gusa ni ijambo rimwe, ni ukumenya neza, ukamenya neza kuko iyo inzira y'ikintu cyo cyose ushaka kugeraho ari uko ugomba kwicisha bugufi. Ibintu biri pratique, ugakora ibintu biri. Ikindi cya kabiri, ukaza wumva cyane, ukazureka kuvuga cyane, ukumva cyane ukareka kuvuga cyane. Noneho warangiza bikaguha umwanya wo kugira ngo utekereze, ugatuza, ukumva ibyo abantu bahaye bavuga. Niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kwegera Imana, niba ushaka gukora ikintu cyo cyose, byose nje mbibona biri mu buryo bwo kwicisha bugufi. Murakoze cyane abantu badukurikiye, kuko mwabashije kumva aya magambo tubabwiye ajanye n'uburyo bwo kwicisha bugufi. Uyapratitse mu buzima bwawe uzayabonamo ibintu byinshi cyane. Navuga urugero rundi kandi navuga nuko ndetse no kubayobozi, abantu bayobora abandi, kwicisha bugufi, ukicisha bugufi kubuyobora, nibyo byiza kuruta kuvuga ngo abantu benshi bishizemo kuko iyo witwa umuyobozi runaka ugomba kuja hejuru y'abandi. Ahubwo umuyobozi niwe uzuje imbere. Ni ukuvuga ngo nimba ari igihuru muhamuhota, niwe uzugikandagira mbere. Nimba ari abantu mugomba gusura, niwe uzubasura mbere. Niba ari abo mufasha, niwe uzubafasha mbere. Uko nako n'ukwicisha bugufi. Si kwa kugenda ngo wama wicara wama wicara gutya mu ntebe ngo uvuge ngo wabaye boss, ngo abandi bose ngo baze baguserve. Inza mbibona no mu bibazo biza bikunda kuba no mu matorero amwe azageza aho ngaho akagiramo ibibazo, nuko biza biterwa cyane cyane n'abayobozi bayoboye abandi. Agafata bwa buyobozi aho kugira ngo abugire ubuyobozi bw'umuntu uje imbere agakora ibyo abandi batanabashije no gukora, ahubwo akagira ngo niwe basavinga, bigatuma abandi bose ari kumwe nabo biyumvisha kuko nabo bagomba gukora ico bashoboye cyose kugira ngo bazicare kuri yantebe. Ariko wicishije bugufi agakora ibyo abantu badashoboye no gukora, uwo nguwo nta muntu uzubiharanira ngo avuga ati nje ndaharanira biriya, keretse abifitiye umuhamagaro n'umuhate mu mutima wiwe kugira ngo abashe kubikora. Murakoze cyane. Reka mbwire mugenzi wanje nawe agira ico ababwira turangiza muri uyu mwanya, ariko tubasabe kandi tubasabe nimba utari wakora subscribe kuri no channel, ugende uyikore, uzakomeze wumve inama nziza, kuko nico ica nibereyeho no kugira ngo ikomeze kubagezaho amakuru meza n'inama nziza zashobora kubafasha muri urugendo turimo hano muri Nose. Murakoze. Arakoze cyane. Natwe tubasezeraho no kubabwira kuko hariho amagambo nk'abiri shaka kugira ngo mbasigire. Iyo wishize hejuru ubuvuze kuko nta maso ugira, uba ufite amaso azabona ariko utazubona.
ukagira amatwi ariko utazawumva kubera kuko ubaye wumva ubaye unabona reka dukomeze twumve buri muntu wese tumuvaluating tumenye kuko buri muntu wese afite agaciro kugira ngo bizatugirira akamaro murakoze cyane dufite kwizera kunini cyane kuko bino tubashe kubaganiriza bizabagirira akamaro cyane mu buzima murimwo hano ndetse no mu ijuru muhaye muje Imana ikomeze ibagirire neza kandi mugire iminsi mikuru myiza. Ikindi kandi nabasha kuvuga numva kuko cyane ngombwa cyane nta kwicisha bugufi kurenze kuvuga ngo wemere kuko waremwe n'Imana kandi Yesu Kristo yaje muri ino si kugira ngo abashe kuguhuza n'Imana kubera gutandukana n'Imana twagize Adamu na Eva bacumura ku Mana. Nimba utari wakira Yesu Kristo kumwami n'umukiza mu bugingo bwawe wafata ino opportunity muri iki kiganiro ukamwakira nyabyo atari ukumumenya gusa ahubwo ukamwakira kandi ukamwemera mu buzima bwawe niko naho hari imbaraga zatwigisha kuko muri kamere yacu nkuko mugenzi wanje yabivuze muri kamere yacu habamwo kwishira hejuru kwirwanirira imbaraga zadushoboza rero guca bugufi ni imbaraga tubonera mu masezerano y'abakiriye Yesu Kristo. Murakoze cyane Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha tuzongere tubonana ubutaha.